aherako agwe inyo mu mwuka, aherako agwinya inyo mu mwuka urahera. Abo abahongera Burasito umutware w'Ibashashi wa Bashashi ubwami basaba amahoro kuko igihugu cabo cyahahaga ifaranga ntizitunze. Nama mukwepa ndamucika. Nama tereka Cesare Bishop ndaje tuvugane ifu yari yashize amakara yashize inzozi zashize imboga zose zashize nta kintu byari muzo. Namagira kukigoneshke natwe turi Bishop tugende twama turi imodoka n'amasayina mushike amasayina namakura ku telefone ngumara nshika ngira Imana ariko nabwira Imana ngoma amafunga inzara twishe ngira ikibazo se ndataha n'inzara zo ndahitira sinasize ifu sinasize ikintu cyose bizagenda gute ariko Imana kera bagazarira mu Rwanda kuvuga ngo iyo Imana nzoyikorera ngo niba ngombwa nzoyigwa inyuma naje nzoyigwa inyuma data nzomugwa inyuma sumuhe kera ngaho papa Ferida sala gru mercata Evanga ya sikae cru Evanga la visa di masho da ancurume de praira Viri ya sho anke Kima Atanifuta machozi akisema pole mwanangu, Yesu tanikumbatia. Naona mbingu zimefunguka na Yesu mkono wa kuume. Mutima wanje umuhamye Imana ndiyamba magayifara kafara mutima wanje wifaranga zivugira agizani ntazo utaje okay haleluya. Mwana Yesu asifiwe sana. Ifaranga zifasha gutunga ubuzima bwanje ariko ifaranga ntizitunze. Ni trimada Sima. Osifeza ya sokisa. Pisa la gloria. Langu wangai nene. Shite de carte de cor. Langai. Ofela. Bonga. Longa. Wibwira yuko Imana izagira irungu iri kumwe na Yobu na Nowa na Ela idarifaida base yakati aho sinamo bitusha wibwira yuko Imana izagira irungu anduka musanga ngo yaye ngo baramubwiye ngo agira izuru ryiza aho ugira iryo ryiza rugira ribi twese sikimbira kiza kivamo harugira haro waza wimyira gakuramwo zahabu hano ngo baramubwiye ngo ninsobe ngo barambwiye ngo agira ngo ite ngo nibike ngo agira amenyo meza nk'intama akaza yirirwa seka bidasekeje aho twese aho tuzakaye sayo gukanje twese aho azasubiza wasenga nyine iyo washize wagize sege kuvuga ibindi kafutukuza ko nufishe ngukinga gusara ngo mutwe kandi kimusi haleluya Bwana Yesu asifiwe haleluya amen. Reka umunebwe Igitabo kizakozwe n'intumwa igice cya 12 n'umurongo wa mbere. Ico gice cyose ndagisoma kuko nico bampaye kuko nico tubuganireho. Bambwiye ngo tuganire ni wampaye perezida twavuganye ni wambaye ngo tuzavuganira ico gice. Igice cya 12 umurongo tuwa mbere gifite ibice 24 ndabisoma twese turi hamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So mu izina rya Yesu
muri ico gihe umwami Herode afatira abo mwitorero hamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Ico gihe hari umunsi w'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 ngo kumurinda bane agira ngo azamubashire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Mfite nani turasoma igice cyose, ariko teme yanje naho ngaho niho ndibuganire. Umurongo wa 5, nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari musohore, iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho yego umuco waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva mu maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramubwira ati ariko tibamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Uwo ni Petero. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma rije mu murwa. Urabakingukira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Ubwo uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye z'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza ibyo ubwoko bw'abayuda batekerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umuja witwa Rode aja kujumva, amenya ijwi rya Petero, ibineza neza bimuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza ati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko. Bati ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga, bakinguye basanga ari we koko, barumirwa. Arabamama abasobanura uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi, arasohoka aje ahandi. Bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya ko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura, abaza abo barinzi, ategeka ko babica. Ava i Yudaya aje Kayisariya, aba ariho aba. Urupfu rwa Herode. Bukeye Herode arakarira ab'i Tiro n'i Sidoni, ariko abahuza inama baramusanga. Abahongera Burasito, umutware w'Ibashashi w'Abashashi ubwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahahaga mu cy'umwami Herode. Igihugu cyabo cyahahaga mu cy'umwami Herode, niyo bahahiraga. Nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Abantu barasakuza bati ye, noneho n'ijwi ry'Imana si ry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya kuko atahaye Imana icubahiro. Ahera ko agwa inyo mu mwuka,
ahera ko agwinya inyo mu mwuka urahera. Bwana Yesu asifiwe. Ariko ijambo ry'Imana riragwira riramamara, kandi Baranaba na Sawuli bamaze kubashikiriza ya mfashanyo bahawe, bava i Yerusalemu basubirayo bajana Yohana wahimbwe Mariko mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Pavuga ngo isomye nuko bambwiye ngo ricunganiraho ryose. Nuwo nico gice cya 12 ribuganire cyose. Ndahimbaza ise umwami wacu Yesu Kristo waturinze tukaba tubonanye kandi bifuriza umwaka musha. Kuva umwaka watangira ntabwo turagera kuri uyu musozi ngo tuhageze umwaka musha kandi muhire. Ikindi congeyo turashima Imana kuko twabivuganye n'umuyobozi perezida, byari kuba ngombwa ko ntaza kuko hari impamvu nyinshi, ariko turashima Imana kuko yatugiriye neza ikaba tubaha umwanya twaba twaje data mu ijuru ahimbazwe. Ikindi nanone ndamushimira nanone na ubuyobozi bwose mukorana n'akarere kose ka Kayole, babaje mwese kwateranye, harimo inshuti n'abavandimwe arabo tuzuranye benshi. Imana mu ijuru kuko subwo bwa mbere habe no muri Torres ubwo bwa mbere, ariko ndashima Imana kuko Imana yagize neza. Bwana Yesu asifiwe cyane. Turabishimiye kandi twishimiye ikaze ryanyu mwatwakiriye pasiteri. Imana ngudakiranirwa izabitura. Bwana Yesu asifiwe. Ubu nanone ndashima Imana kubwo kubana na mwene na bene data turi kumwe. Nabonye bahagurutse abanyaka Sarana ariko ntiyahagurutse. Usigaye tuyino wa Muyombo, usigaye tuyino ariko nabonye nawe turi kumwe na Bizima abo nabimuhera nyine Maria mu karere kiwacu. Kubabona ndabyishimiye cyane, murakaza neza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mushumba ndakwikiriye, shumba bwere turabakiriye. Imana ngusuru ibagirire neza. Bwa nyuma buheruka nishimiye kubana na famille na couple ya Kwizera n'umuhungu wanje tugenda kugakira kubona byanejeje. Ejo buno namenye makuru naza ntonganaga bambwiye navuga si Kwizera yaraje ntiyambwira ko yaje, ariko kandi azaguma kumbwira nyine ko nyine byamuciye, ariko turabonanye mubona namutwayeruka nawe kiri umusiribateri. Ubona no twe kubonana afite umudamu yubatse nizo kwishimirwa cyane. Bwana Yesu asifiwe. Yakoze nk'amakosa abiri ariko ndayamubabariye. Ubu yakoze ubukwe ntiyantumira ngo mutuze, ariko nisoko ndagutwerera no gutambwiye ndagutwerera kubwo ngo isuze kuko naje n'umuhungu wanje. Mu yandi magambo nishimiye kuko mwubatse data ndakiranirwa ahabwa icubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Uyu mwaka nabwiye abo twari kumwe ugomba gube impinduka kuruta indi myaka yose yabayeho. Urangare ureke kurangara, abandi barakomeje. Uko niko kuyuzi ijambo hano n'umuwanje narayivuze navuga ngo uyu mwaka nico gituma bivuga ngo nico gituma mugomba kuva mu byambere bya Kristo, byabi twahozemwo zaritije dafite nani. Dukora ibintu isi imenye kuko twakijijwe, imiryango yacu imenye ko twakijijwe, uturere dutuyemo tumenye ko twagize gute twakijijwe. Imana ndabikwifuriza ngo bizakugire neza. Bwana Yesu asifiwe. Kigice urwandiko rw'igitabo ni igitabo cy'amateka. Mu bitabo 27 hariho igitabo cy'amateka kimwe, ni igitabo cy'abakorinto cyakozwe n'intumwa cyanditswe na Luka yanditse ibitabo bibiri. Luka ari umunyamahanga wari umuganga wabonye Yesu, ngo abona Yesu nk'umwana w'umuntu. Bwana Yesu asifiwe. Acandika ubutumwa bwa mbere, ubwa kabiri ngaho bwari bumwe baje kubutandukanya nyuma ariko bwari bumwe, ariko yandikira mwene se Theophile kuko aravuga ngo mu rwandiko rwa mbere nakwandikiye. Theophile yari umuvandimwe w'abanye bakirijwe rimwe, ariko ngo mare baratandukanye. Theophile yari yarize cyane, yari umuhanga, abona imirimo agenda gukora, baratandukana. Nawe yari mugeze wari wayize. Noneho rero Luka asigara asobanukirwa Yesu kundi bushe. Aramwe ati wa wundi batubwiye, naje gutohoza neza sanga ko amakuru ari impamo. Amen. Ayo batubwiye uburyo umaze gutandukana Theophile naratohoje sanga ko nayukuri. Paulo ngo ageze iberoya, ngo abiberoya bo bari beza kuruta ab'Itesalonike kubw'impamvu imwe gusa, ngo kuko iteka bashakaga mu byanditswe kugira ngo bamenye kuko ibyo babwirwa ko ari ukuri. Wewe mu kubwira amagambo yose ukamfa kwemera gusa, tuzi usoma Bibiliya ngo ucunguze urebe neza. Bwana Yesu asifiwe.
ayandikira Abaefeso aravuga kugeza igihe muzagera kugero ngo muzaba abantu bakuru badateraga nkwa hirya no hino n'imyigishirize yose yadutse. Ngo nibazana amagambo y'ingiyi ubakubite ufate ufite gutuza, ariko abiberoyi bari beza. Aramubwira ngo buriye tumaze gutandukana n'ukuri. Nasanze ko amakuru batubwiye n'ukuri. Igitabo cyitwa amazina menshi, ariko muri ayo mazina cyitwa ngo nibyakozwe n'intumwa, ariko kandi bakavuga ngo nibyakozwe na Mwuka Wera. Kuko ababikoresha bose bakozwe na Mwuka Wera. Bibiliya iravuga ngo nuko bari hamwe bahuje umutima, umuriro batungura uvuye mu ijuru. Haleluya. Buzura Umwuka Wera kuri wese ngo haboneke indimi zimeze nk'imuriro, ngo batangira kuvuga ku ndimi sha. Ngo baravuga ngo saba ngaba si babandi tuzi bigarira ya, kandi bose hafi intumwa zose za Yesu ukuye gusa Yuda Iskariote, abandi bose bavaga Galilaya. Kandi Galilaya wari ahantu babarovye gusa, umurimo bakoraga wari uburovyi, bari abantu batize binjije. Ariko umuntu wese ngo kumva yumva ururimi, uvuye Sidoni akumva ururimi rw'Isidoni, uvuye kumva ururimi abako tubazi ko batigeze biga, none ubugenge bakuye. Haleluya. Bamwe ati basinze bari n'inzoga. Petero aravuga ati reka nta wasinze muri twebwe, aya ni amasaha 3 mu gitondo, none umuntu yowe yasinze. Ariko ibyakozwe n'isezerano ryahanuwe n'umuhanuzi Yoheli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuko abantu bose bazuzura Umwuka Wera. Bwana Yesu asifiwe. Yandika sinashatse kugenda avuga amagambo menshi, ariko muri gice cya 11 yagiha 12 kunga ngo sivuga igice ngo iki kese zina wa magambo sinashaka kunagira ngo ko ndashanga twiki gice twimbitse kandi nshunguze umwete. Haleluya. Rifite iki gice cyose cya 12 ni inkuru za Herode afunga Petero. Siko twasomye. Ariko rifite insanganyamatsiko, rifite umutwe mukuru. Igice gifite umutwe mukuru ugira ati Imana ikiza nubwo hariho imbogamizi cyangwa ubwanzi. Faransa bavuze neza. Sinzi ko nje gukoresha amagambo y'Ifaransa, ariko zagenda gisobanura nyine ndagenda ngigenakiriza. Uzamubabare gaso kusukuba ngo rumenye nuko nyine ari cyo cyambase kuko nico. Haleluya. Biravuga ngo le Dieu qui délivre malgré l'opposition. Imana izikiza nubwo haba hari upinzani ubwanzi bwaje. Iki gice gisobanura umurongo wayo mukuru. Teme yayo kuri iravuga ngo ni Imana ikiza nubwo Satani yahaguruka akarwanya. Haleluya. Ariko mu mugoroba none nashatse ko tuganira insanganyamatsiko iri muri iki gice n'ubundi ivuga ngo Bwana Yesu asifiwe. Turacyari kumwe. Haleluya. Insanganyamatsiko turi buganira mugoroba iragira iti iyo itorero risenga Imana izitabara. Nico tuganira. Iyo itorero irimo risenga Imana izigira gute? Izitabara. Iyo abera bahaye basenga Imana izigira gute? Izitabara. Bishoboke kuko iki gihe dufite ibibazo byinshi kandi bisa ngaho Imana ibatabara, nuko wenda gusinzira abakisu basinziriye. Kuko iteka itorero rusenga Imana izigira gute? Izitabara. Kumurva ko takwiye gusenga. Haleluya. Tugomba gusenga kugira ngo Imana itabara. Tabare kuko hari benshi. Somyemo amagambo ni inkuru za Petero afungwa na Herode. Herode ngo yari yarayafashe. Murabona ko igice gitanga ku igice cya mbere gice mu bice cya mbere, ari igice cya kabiri muri murongo twasomye ni igice cya kabiri cy'iki gitabo gitangirira kuri 8 ukageza ku 12. Haleluya. Nico gice cyose kandi cyo ngico ngo itorero ryari tange guhunga rivuye Yerusalemu, agitoteza ryari ryaje nyuma yo kwishwa kwa Stefano. Abakisu barahunze, intumwa zirahunga zisohoka mu murwa wa Yerusalemu zija handi, kuko bari ngo buzo ryasezerano bivuga ngo nuko muzamahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzabagabo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya. Igice cya mbere kugeza ku 8 kuri 7 bari bakiri Yerusalemu, ariko Imana ishaka kubatatanya ngo ibzutsa akarengane, kandi akarengane gatangira kuri Stefano yeme. Stefano akijamu kajaro. Stefano ejo bundi nasomye amagambo ya Stefano, numva ngo nicaye hasi no kwicara gusa ku musozi nkarira. Stefano ngo yari umugabo yagiraga character ngo zigera kuri zine zimura. Ijambo rya mbere ngo yari umugabo wuzuye Umwuka Wera. Ugize gute? Wuzuye Umwuka Wera. Kama roho wa Bwana kija akishuka nitayimba kama Daudi. Icyakabiri ngo yari umugabo w'inyanga mugayo. Yari umugabo wiki. Yari yaratowe muri babadiakoni 7
bo kugabura ushinzwe kugaburira ibirana ngo yari umugabo wuzuye iki yari yuzuye ngo yari umunyangamugabe ikindi congeyeho ngo yari umugabo ufite ubwenge amen nyuma yo kumwica abantu mwitumwa ziratatana ziragenda zimaze kugenda ngo amaze kurangira Herode umwana ngo afata Yakobo amwicisha inkota ngo abayuda barishima cyane abayuda bari bishima yari Judaism ryari itorero ry'abayuda kandi baza barwanya inyigisho bari bagutangiza Yesu kuko ngo ntibemera ko Yesu ari Masiya bazavuga ngo Yesu ari Masiya bo ntibabyemere ngo kubera ko abantu bari batangiye kukizwa batangiye kuva mu idini rya Kiyahudi bagira ishari bituma batangira kutoteza intumwa ngo abonye kuko abayuda banezerewe ngo ashaka kwiyongeza Petero ashaka gura gute haleluya bwira mugenzi wawe ngo baye ko barayi bapfuye ariko twange kuko ba Petero bapfa haleluya baye ko barayi bapfuye yego ariko twange kuko ba Petero gira gute bapfa uzi baye ko babafa ahantu benshi uzi ntwari z'Imana zari mu murimo w'Imana zirimo gupfa uko bukeye nuko bwije murazizi muza baririmbye twari dufite ahanga bagazaririmba bakaririmba tukubone tukunzuza ukuntu babafa buri munsi muza abayumbe dwadufusha uko bukeye nuko bwije muza abapasteri bahabafa buri munsi baye ko barayi bapfuye ariko twange ko ba Petero bapfa turi kumwe turafatkanije iyo ntego turayigira intego y'umwaka twange ko ba Petero bagira gute ayako barayi bapfuye nuko ntago tubagira amen ariko nanone nubwo bapfuye twange tuhakane titwemere kuko abandi basigaye babandi basigaye bibiri ijambo ry'Imana zayishuye zivuga ngo abwira itorero yandike itorero ry'Isaridi ngo nzi kuko haleluya mfite ngo amazina make y'abisarudi ngo batanduje imyenda yabo abo niho tuzogendana abo ngabo basigaje bakiya dusigaranye titwemere ko bapfa nabo haleluya tuzanga gute itorero rya sense rizari tuma Imana igira gute itabara haleluya itorero rya sense rizari tuma igira gute abantu bagira gute Imana itabara ikumva igatabara haleluya ngo aramufata ngo amufashe hari kuri Pasaka ngo ategereza kuko Pasaka irangira kugira ngo nawe mwice kuko yarayishe Yakobo ariko nijoro ngo abitorero bateranira kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko haleluya ngo bagira umwete wo gusengera basabira Petero barasenga mu gicuku naho ngo marayika w'Uwiteka iyo Bibiri ivuga marayika w'Uwiteka ibivuga Yesu ibivuga marayika w'Uwiteka ni Yesu ngo arazaramanuka asanga aho yari aryamye kandi ngo bari bamurindisha abasirikare 16 bamufungisha iminyururu 2 atiyabura atinyagambura pe ariko ngo mu gicuku nijoro ngo bamaze gusenga itorero marayika ngo araza ngo amukoma mu rubavu ngo amubwira ngo Petero byuka vuba ngo arabyuka ngo aramubwira ngo ambara imyambaro arambara ambara inkweto arambara umwitwero wawe ambara hanyuma nkurikira gira gute kurikira ngo aramukurikira ngo aragenda ngo abona ariko Petero ngo ntiyarabyemera ngo yaza asa nk'uwabwira gute ko wawurota ngo barasoka ngo basoke hanze bageze hanze bamaze gutambuka bariyeri zose marayika ngo aratoyeka arigendera Petero ngo arebye gutyo ngo abona asigaye wenyine aravuga ati kwere uzuko Imana yohereje marayika wayo zabi nimpamo haleluya ngo aragenda ikiza kintangaza n'umusomera ijambo ryatangaje ese niki cyamweretse kwa ni ngaho hari asanzwe basengera kubera ko yamye arongoraje kwa Mariya hari mu gitaramo yarahari umuntu ntazaje aho atazagenda umuntu nazagira gute ntazaje aho atazagenda ntazasha mu icumbi ntawuzi uyoberwa icumbi wa mugabo yaravuze ngo uje iwabo ntazaya Yesu cyubahiro haleluya itorero rya sense imiryango zitabarwa itorero rya sense imboheza zitabarwa itorero rya sense abarwayi baza bakira itorero rya sense iminyururu y'ubushabanzi zibohoka abantu bagakorera Imana haleluya ngintego itorero nuko ngo aragenda ngo asike kwa niko twasomye kwa Mariya ngo arakomanga ngo bohereza Mariya ngo yari afite umukozi witwa ngo ni Rode
ngo baramubwira ati Roda aje ku muryango uje kumva ibyaha ninde wawe ukomanga. Roda ngo aragenda ugire gutya ngo yumva ijwi rya Petero ngo ibire ngo mu cyongereza banteze ngo yavuze ngo ni overjoyed ngo yagize ibishimo biramurenge ngo bimurenge ananirwa kumukingura ngo yamayirukanga asubirayo ariko ati nyamara uhaye komanga ni Petero. Abantu ati wasasa Petero ati ni Petero atahubwo uwo nguwo ni marayika wiwe ariko ntabwo ari Petero ngo ariko komeza kugira gute ya Mani himbazwe cyane. Data ashimwe uhimbazwe. Data habwe icubahiro. Mwama asingizwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngo bamenye neza kuko ari Petero kuri. Barakingura ngo Petero akinze ngo shike ngo araba mama. Amaze kuba mama ngo babwira abatekeza makuru kwindi byagenze. Cyo gitara mu kuntu cyari kimeze. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuko Yesu yokora igitangaza bunyine. Ariko musigara ahantu turaje kuvuga bukeya ngo abitorero bagira umwete gusabira. Iyi torero rya sense Imana iza yumva igatabara. Uyu mwaka dusenga Imana itabara. Uyu mwaka dusenga Imana itabara. Uyu mwaka dusenga Imana itabara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nuko byaje kugenda nyuma yaho bukeye mu gitondo ngo umwami Herode aza kuri prison. Ashaka imfungwa arayibura. Ashatse imfungwa arayibura abazaba abandi ba 15. Imfungwa iri hehe? Ati ntaye. Aho mwasanga itegeko tumwese babwica. Haleluya. Nudusenga ibyo Satani yaturindishije bizapfa. Tibizabura gupfa. Izo Satani yakurindishije ikakubohesha tibizabura gupfa. Ngo avigariraya aje Kaisari. Asisi Kaisariya ngo avuga umunsi umwe ngo arakarira Bisidoni n'Itiro. Arabarakarira cyane. Ariko umunsi umwe ngo akoresha inama ahamagaza abantu. Akora discours. Ngo akoze discours ngo aravuga ngo abantu baravuga. Ngo noneho Herode ngo ntavuze nk'umuntu. Ngo nikijwe ry'Imana. Nawe ngo urakari nasomye igitabo kirantangaza musoma hejuru y'ubusobanuro mugabo wanditse ubusobanuro bw'ibyakozwe n'intumwa yavuze ngo Petero ngo Herode ngo ndiyishwe nuko yafunze Petero. Herode ngo ndiyishwe nuko Petero yafunguwe. Oya ngo ndiyishwe nuko Petero ngo Herode yishe babandi bari bamurinze. Oya ngo icyamushe ngo ndiyishwe nuko yakoze discours. Oya yuguterije bandakora discours aho ntacu ngo yishwe nuko ngo bagitangira kumubwira ngo none avuze nk'Imana ngo yumvishe gwicubahiro. Ngo Imana yamwishe kuko yashatse kwizamura. Shaka kwicubahiro. Cubahiro ni kibi. Cubahiro ni cy'Imana gusa. Tuca bugufi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Petero yaranditse aravuga ngo iteka Imana ngo irwanya bibone. Ngo ariko abicisha bugufi ikabahero. Iteka umuntu wishira hejuru n'umwanzi w'Imana Imana izimurwanya. Ariko wicisha bugufi izimuhero. Bwana Yesu asifiwe. Mwamaze kumwisa Paulo niko byavuze ngo Sauli na Sila ngo bakomeza kugenda bavuga ubutumwa. Nyuma yo gusenga Imana igatabara ubutumwa buzakomeza. Abantu bazokizwa abantu bazobohoka. Kandi birakenewe. Amen. Ko nagutinda ku magambo karaza kugira ngo nje kuyangira nze ntasi. Iri torero rya mbere ngo ryari gukura rya mbere ryari riri gukura ariko ngo ryari ryarahuye n'akarengane gakomeye. Umwami Herode ngo yica Yakobo afunga Petero kugira ngo ashimishe abayuda. Nabivuze ariko nubwo imbaraga z'abantu zageragezaga ariko imbaraga z'itorero z'amasengesho ngo zakoze bikomeye zituma Petero afungurwa. Haleluya. Ko mu itorero dafite ubukere bwo gusenga ariko dufite ubukere bwo gusenga ye. Ubukere bwo gusenga. Ndaje kubivuga. Imbaraga z'Imana nizo zagaragaye. Uyu murongo utwigisha ko nta kintu na kimwe gishobora guhagarika imigambi y'Imana igihe itorero ryasenze. Uyu igice twasomye
igice twese twasomye ritwereka kuko ndagishobora guhagarika umugambi w'Imana gukora gusohoza ubushake bw'Imana ariko itorero ryagize gute ryasenze. Ariko ufite inyota, ufite amatsiko yo kumva ngo Kayore Imana kirakora ibitangaza, kirazura abapfuye, bimuga ko birakira, abasambanyi ko bararika ubusambanyi, abarozi ko bararika uburozi. Ariko n'ikico bizana itorero ndisenga Imana zitabara. Kandi itorero ntarindi kura ngo ni aya mabati ni jewe nawe nitugira gute nisenga Imana ntizobora gutabara. Gukomeza gukomera k'umwanzi ngo ikijambo rya mbere vuze gukomera k'umwanzi iki gice guhera ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 4 wa 12 kivuga amagambo ngo gukomera k'umwanzi ntikubuza Imana gukora ibikomeye. Amen. Igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 haravuga ngo gukomera k'umwanzi ntikuza kubuza Imana gura gute gukora. Haleluya. Gukora ibiki? Nubwo hari ibikomeye, nubwo Satani yahagurukije ibikomeye muri umuhana cyangwa ise wawe muzima bwawe, humura uyu mugoroba hari humura rivuga ngo nubwo gukomera kwamaze kuriho tizibuza ntibabwira iki Imana komera. Haleluya. Bakuru bazavuga ngo kugira gute kwigikeri kuza kubuza inka gushoka, bazavuga gute buri cyunguzo usakuza kwigikeri urusaku rw'igikeri ngo ntiza rubuzi inka kugira gute ushoka. Nubwo Satani yosakuza nubwo yayisakuza ukisakurisha abantu benshi mu kuvuga ngo biyahure, abandi afite ibibazo, bamwe abagabo n'abagore baragowe, mu ngo imiryango iragowe natandukanye, abavandimwe ntibakivugana, mu matorero hari intambara utomenya, abashumba n'ababikije umunsi umwe umugabo witwa ni Mahatma Gandhi, muramuzi Mahatma Gandhi waharaniye ubwigenge bw'Ubuhindi. Uwo mugabo ni umugabo wakoze bikomeye cyane, ni umugabo uzwi cyane mu mateka. Wigaze gusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo ngo yumva Yesu aranezerwa cyane, ngo aje gushaka ari itorero kugira ngo akizwe. Ngo umunsi yinjiye mu itorero asanga Reverend Natoyisi wiwe na assistant we ko bararwana. Ngo aravuga ngo Yesu nasomye ntabwo ari uyu nguyu urimo, si uyu nguyu uri mu ngumu, kuko nasomye tandukanye n'angabo. Naje nje gushaka Yesu none sanze Reverend na assistant ko bararwana siwe. Uwo mwana sarandika aravuga ngo uwo munsi ngo iyo Mahatma Gandhi aje gusanga ibyo yasomye muri Matayo ari byo, aravuga ngo isi yose ntibarabaje gukizwa kuko yari afite influence ikomeye cyane. Isi yose ngo barakijijwe, Ubuhindi bwose ngo nta kigomana kiba kiri mu Buhindi, ariko cyabiteye ngo nuko yinjiye mu ikanisa asanga ibyo yasomye bitandukanye. Sizo bimeze asubye zo turi mukubwira ngo tuvuga tumusa urubwije mu ikanisa ngo asanga tibuye Reverend nandandi ko bararwana, abayumbe ni kamisambise ngo ndashaka uyu ngo atorwe ngo twavanye mu karere ngo yayi ngo afandwa ngo se ngo baragusuzuguye ngo bagize gutenga ngo uyu ngo ntugavanye mu ruramo twavanye muri Byura ngo none ngo ya. Haleluya. Nubwo ibyo bihari uyu mugoroba kese ngo nubwo izo ntambara zari, nubwo ibyo bikomeye bihari tibizabuza Imana gutabara ngo ikore bikomeye. Itorero nirisenga. Arkahimazwa Yesu. Medaje legare. Ndeke kuzuzwa ndawe. Herode yicaye Yakobo umwe mu ntumwa zikomeye. Petero arafatwa ashigwa hagati y'imbohe ashe mu nzu y'uburoko arindusha basika 16. Imbaraga z'Imana tizabuze guseruka. Haleluya. Yari yarashishe Yakobo. Petero aramufunga amubohesha iminyururu amurindisha abarinzi, ariko ibyo tibzahujije Imana kugira gute guseruka. Kubera iki itorero ryarasenze. Babandi yafunze. Haleluya. Atukuza Mungu wa milele. Hahimbazwa Yesu. Hari abantu bafunzwe benshi Satani yaboshe. Satani yarababoshe muri byo ngo turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Abo Satani yagize gute? Yagize imbata. Izibashurika nijoro utagifite uruzitiro. Izizana ubusambanyi akisangayo. Yazana amatiku akisangayo. Yazana iki ahantu hose abayo. Ntagira ikimutangira ntagira gute. Nubwo bimeze gutyo hari humure rivuga ngo ntabishizabuze Imana gukora bikomeye, ariko itorero nirisenga. Ijambo ko rimvikana. Uriyumve cyane narisengeye. Nta badayimoni boryimira hano pi. Narisengeye nijoro ndarisengera no ndizeye. Gusa icyo ryimira gusa n'umutima wawe winangiye. Kuko Imana iciginteze mu bintu zose, mu bintu bigera kuri bitanu Imana yaremanye umuntu. Yahaye umuntu kuruta inyamaswa ni freedom. Namahitamo. Haleluya.
umuntu agira ibintu bitanu Imana yamuremye kuruta inyamaswa zose zindi birimo ibindi birongo byose inyamaswa ni ibintu bitanu. Ibyo muri zo bitanu hari cyo bita ngo namahitamo. Dore ishize imbere yawe urugira ukinguye ushaka yinshire ushaka naso. Haleluya. Nta badayimoni bari bimwiri iyi message gusa keretse umutima wawe ugize gute wenamye. Ibyo bintu bisa nkaho byarangiye byari bisa nkaho byarangiye ariko Imana igifite ijambo. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma. Hazaba igihe gisa nkaho ibintu byarangiye ariko ndaho ngaho Imana niyo ifite ijambo rya nyuma. Haleluya. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutumwa n'amanu kizarangira, zinjira muri Kanani yanje maze nduke, nzogera kuco yavuze, nzogera nako yambwiye yuko Imana atari umuntu ngwibeshe, ibivuze biraba yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri je, nifite ijambo rya nyuma kuri je. Humura, humura, ntazageze, turacyafite Imana, itorano risenga. Imana nifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Atukuze mu ngamira. Ahimbazwe Yesu. Ashimwe Yesu. Atukuzwe. Ha! Tanguwe evari meriasise. Evangayo lumiri ngayo simeni zala olongaye 4. 3 de mini zala gloria. Haleluya. Toroni risenga. Takizabuza Imana gutabara. Wanesa sifiwe. Muri umurongo wa 5 twavuze ngo turi mu gitideho bukeya, hari ijambo rivuga ngo isengesho rikomeye rihindura ibidashoboka. Uyu murongo twasomye 5 ngo ariko abitore bagira iki umwete kumusenga. Hari mu ijambo rivuga ngo isengesho rikomeye ryitore murumva ngo riza rihindura ibitoshoboka guhinduka. Ibyo abantu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze mu ngomilele. Umuntu aramutanga arusanga kutanya watanga ubuhamya abantu bakabuguriraho bakagira ngo Imana uko Imana izigenda ikora bihindutse yo uzakoze none je ntiyo bikora kandi wo tizigirwa urubanza tiwoyiburanya ntako yo wigeze kubigaragaza ngo shaka kuyiburanya araba ngo woyimwereka akayimbaza ngo karitsira mujijije cyo muhoye ati njewe ntamfuze nigeze kuraza nigeze kubagabura nta mushitsi wiza kukiguza wanje kwa Yobu ngo ndeke kumucumbikira none wonyereka Imana nkayuzi cyatumye icyo yampoye Imana ati yo nzamburana n'umuntu urabu watinyitse nzamburana n'umuntu kanyera kigabo kubaze nusubiza turaburana nawe imubaze ibibazo birenga 50 bega hafi 80 nta na kimwe Yobu yasubije na kimwe iramaze ugase Yobu kuwavuga ukishira hejuru ngo umukiranusi ubwo umunsi ishinga ifatiro zisi wari uhari Yobu ati sinari hari aho aramaze ati nguru umugabo ukomenyera kubaza kigabo ni ryari kubwira umugabo wari wategeka ngo buce bugaca ugatega ngo bukira ati ndabyo aho kuri umugabo Yobu inkingi zifashe ijuru ziba ati ndazo nabona Yobu aho abana abasherege baza bakinira ibana by'inkubo ugerayo ati ndaho zange aho yo Lewiyatani ingana na nyamuguma 24 wabasha kuyirobesha ururobo ati nzirogerayo aho none amagambo yose Yobu wayavuga iki Yobu aratsindwa aravuga kuri 42 aravuga ngo nasanzwe nkumvisha amatu ariko none ndakwiboneye kandi ngo navuze rimwe sinzongera ngo menyeze neza kushobora byose ntakibasha kurogoya imigambi yawe Imana ataho sinshobora Imana shakaga bagenda kubwira ngo ihamagara Elifazi tumwebwe Elifazi na Bildad mwahuye ku mugaragu waje mwaza muhura niki mwaza muhura ubusa aramuga ati none wewe Yobu bakugarurira ibintu byose uretse gusa abana gusa ibintu byose agiye mukubira abana niwe muhaye abahungu 7 yarasanganywe n'abakobwa 3 yarasanganywe tizibura tiwoyiburanya tiwoyibira ngo kubera iki yakoze kingiki numvise umukumgesho umuntu yaravuze aravuga yaregeze ibibazo aravuga ngo Imana yaramuhemukiye ndamureba Imana yagize gute yaramuhemukiye yaraguhemukiye ariko ndatana ariko Mana we Bwana Yesu asifiwe yigeze kuyibwira Yobu arabwira ngo Mana ngo nubwo ufata inko tukanyica wenyine nzofa kwiringi nubwo wifatira nzofa kwikwiringi
twahaze irashari imana, tutahaze ni imana, twafushije ni imana, tutafushije ni imana, ntacyo ihindura. Haleluya. kujayo kwaje nawe ntacyo bitwaye, abari mu ijoro barahagije. Ijoro rimwe ba Miriyamu rikabamo ba Daniyeli, yigeze kubaratira avuga ngo nubwo haba hariho Daniyeli na Yobu ngo na Nobu, icyo gihugu iba ariyo, niyo ba Mose, niyo ba Enoki, niyo bari Sifa, niyo bari n'abandi yose ejo bundi n'abamudagiri bagiye n'abandi bo. Kutagenda kwawe se haricyo bigima, uratekeza ko mu ijoro ari irungura ibayo? Nta rungura ibayo. Kujayo ni inyungu zacu. Haleluya. Atukuzwe Mungu wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Narivuze ko ari umwana ejo bundi Imana akoze igitangaza ndabireba birenga ubwenge bwaje. Umwana yararwaye azatumba gatumba indi kageririya ja Kenyatta, baramwe ati tuzokubaga n'ibintu ntayindi twokora. Ariko umuzeyi nawe ari yizera. Muzeyi wande yari yoroshe. Mugabo ngo yarasezera bati Imana ati yo mu ijuru rakomeye, ariko natwe hano kwisi titworoshe. Ngo yarafite nkinka, ngo yaragize nkinka none nka 20. Ngo yamaze kugira nkinka nka 20. Yarafite ibitungo ngo rakomeye. Bene wacu azavuga ibintu bimwe binagusetsa cyane. Ngo yamaze kugira nkutuka nkatungahe, ngo aravuga ati nubwo gukomeye iyo ngiyo, ariko natwe ngiye titworoshe. Narivuze ngo mudamu nawe ntiyoroshe. Arambwira ngo umutima wamubwiye ngo ariko kujana umwana Kenyatta kumubaga, ngo aze dusenga Imana. Imana turasenga zari mu gitondo ngo dusenga Imana. Imana itubwira kandi koroshe cyane, kandi koroshe cyane. Iratoye ngo genda avoma amazi muri supermarket ngo dushiremwe amande ngo azayamwe litiro 3 ngo zoshira arangisha. Aramwe ya masaba randivu ngo bayisubize yo ngo azogenda nyuma. Randivu bayisubize nyine. Agereranya na cyage amazi ashize. Ngo amazi aje gushira umwana inda irahugokwa umwana. N'ubundi yari yaje kumusura ambwira amakuru ukuntu Imana itangaza. Namwe kurazi wanje wayobye inzira yewe. Kurazi nkiwanje wayobye inzira. Kanje se akana kimfuzo ko kuri gatobwe ko mu gishurushuru. Kurazi ngo nobuna imbaraga zo gukiza umwana. Gute? Wayo uzubage mu kanisa, ubage mu kanisa ko gushima. Ati nageze oya ibage wayobye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nari neza kuri kigice kivuga ngo isengesho rikomeye ryitore ngo rizarihindura ibidashoboka guhinduka. Hari ibyo ufite bidashoboka guhinduka, isengesho bigira imbaraga zo guhindura bishoboye. Amen. Nigeze gusoma inkuru z'umukapiteni umwe ngo shebuja yaramwanga cyane. Ngo bucaramubwira ngo aze gutwara imodoka ngiyi contact. Tiyaraze gutwara ndi yarigize n'umusunu umwe. Ngo aramubwira ko yaza mugerageza kugira ngo abone impamvu yo kumwica. Ariko ati ngiyi contact ufungura wasi imodoka ugende. Kapiteni ngo abukuntu agira. Araba ati yari umukristo ngo nco yazapfa. Ngo abwira Imana ngo Mana nguzuko afande ntakindi yanyangiye kukungura wewe kudakumenya. None gafasha umfashe unkure muri kigeragezo. Ngo yinje kandi gitangaza cyari kirimo ngo kapiteni officier wiwe ngo yari yagiye akuramo essence yose, ta essence yari imwe mu modoka nimwe. Modoka ari vide, tank yari vide. Ngo yinje mu kapiteni ngo abwira Imana ngo Mana ubane naje. Unyobore ni wewe mpanziraga, ni wewe ndawundi ubane naje. Ngo aragenda yije mu modoka ngo kupite ngo contact, ngo kupite ngo contact modoka irahinda. Ngo hinde wa mwafanda aratangara yarahagaza ngo imodoka yinze gute nta essence iri mu modoka. Isengesho rikora bikomeye zahinduka bidashobora guhinduka. Haleluya. Ngo arayasa, ngo mara kuyasa akandagira ara imodoka arayidemara, arakandagira aragenda, arabwa ati garuka ngo garuke, ngo aje kugaruka gutyo afanda arafuka baravuga ngo nemeye. Uhe none nemeye Imana usenga arakizwa naho. Ariko abantu bataza basenga basabaga mukomuza baza batekeza gute? Umuntu uzuryama akaryama kuva saa moya agira sizera atarasenga akamara yinga atarihera n'Imana, uwo muntu ni gutembeza kweri we tumubuze we mahoro yabonye na yahe. Bwana Yesu asifiwe. Uyu murongo wa 5 uvuga ngo abitorero bagira umwete wo gusengera Petero. Kirasobanurwa mu ijambo ryo ngo Imana isengesho rikomeye ry'itorero cyangwa se ry'umuntu ngo rishobora guhindura ibitashoboka kugira gute guhinduka. Urayifite naje ndafite. Ariko imbaraga z'amasengesho bigira imbaraga zose. Zomuze gutanga ubuhamya cyane ngabuvuga sibwo bwa mbere ndabuvuga hasi bwo bwa mbere. Bibiri kabiri nane nakomereza ukuboko kw'indyo.
ija ku muri hôpital militaire de Kamenge ngushike barambwira ngo bazagucamo. Haleluya. Ngo bazagucamo kuko docteur arankurikirana specialiste umajoro yararankurikirana arambwira ati nta kundi nta indi option ihari niyo gucibwa mu kuboko. Kwari twumwe na Bishop Rushika ubu nyine ari mu Faransa nundi bene data nkabangahe tuja gutarama ni mugoroba buca mu gitondo banca mu kuboko. Ndagenda tuja hanze mu ijabe tuja gusenga Imana. Senga Imana mbwira Imana ngo Mana tuyibuka ku kuboko kwakuvugirije Pedro. Uribuka ku kuboko kwakuvugirije Pedro. None uremera baguce. N'ukuboko nakuvugirije Pedro. Nako ndasenga ndarangiza sinumvishwe mu gitondo ngenda ngiye mu gitondo ngiye mu bitaro kugira ngo nuko nyine taje gusenga. Mu gitondo ngo shike Dr. Ngafe kumbara aramara ati waje gucimwaje kuri yarande vuti naje kuri yandave. Hariho umushinwa warayuje reka naje natekereje ko agupime nawe rebe kuko yobona amahirwe ari kujundi kugirira. Banyogira umushinwa rampima ngo mara kumpima anyohereza muri radio nja gupima ngaruke umweze keresha aramwe ati nta mpamvu yo guca mu kuboko ndakuvura ndakubagura kira. Ariko nisengesho nasengeye nimugoroba bwijabe mbibona ngo Mana kwibagirwa ku kuboko kwakuvugirije Pedro. Ese umunsi uzaganirwa niko uzibutsa Imana niko uzibutsa Imana niko uzibutsa Imana wayikoreye niki wigomye kubw'Imana niyeza rakuriye nirejoro waraye wawe usenga Imana uri kumwe n'Imana uzibutsa Imana n'uwanganira urugo n'umuryango n'uterwa niko uzibutsa Imana. Amen. Bwana asifiwe. Ngeze kugenda gusenga hamwe n'umuntu n'umugabo witwa ngo ni Mobile ubunyina tuyikame mbarashaha bamuzi Mobile. Rani umugabo wabeka umupasiteri. Tuje gusenga handu kwa saa 8 kukarwa ngo dushike tumugoroba twadusenga ibyifuzo by'imbaraga twaramutsa imbaraga zo ikicoke kandi hari kameze nabi turi Imana ngo Mana duha imbaraga zo guhagara muri ibi bihe birakomeye duha imbaraga zo guhagara muri ibi ariko niyo ryari etage gikuru ariko tugushitse nimugoroba tubamurika dusengera amadiveri yimuhira umuntu wese asane ibyimuhira nzani ibyanje nawe azana ibyiwe arabati mfite ubukeri muhira ariko mbona hazana udupapuro twishazana dukaratasi twesararunze arabati nije gatubanza takibazo ubanzwe wese twese dusenga ngwaje gusenga aravuga ngo Mana ngo mfite ubukene bwinshi umpa amafaranga tunga umuryango wanje kandi niba wanze aya makaratasi yose na amafaranga yanje naguhaye uyangarurira zontunga. Uwo mugabo yaseze igisengesho n'umuze n'uvugo yamaze gusenga gutyo numva ko umushitsi uhinda ntangira kubara ayanje natanze nangahe isuku nguko Imana yungarurira nugarira n'abana tuvuga umunsi w'ikiro cy'inyama nawe ugahagaze mwa ayimaze gutanga Imana avuga buri wese atumwe nayiwe miryango myinshi yoburara yogira gute yoburara abana benshi bo birukana kubera kuko umugabo yarafite confidence twaratashe turangije amasengesho ndakora igikuruka Imana n'ubarari yahita bamuhita bamubwira directeur w'ikigo bamuheza paroisse abana amafaranga menshi arahemwa n'ubu n'umugabo aritunze ni Bwana asifiwe. Haleluya. Itorero ryasengeraga Petero risaba cyane Imana nta rindi rembo ryatabajwe uretse isengesho ry'ukuri nta rindi rembo nta rindi imbaraga bifashishije uretse isengesho ry'iki. Amen. Birigramu yaravuze Birigramu muramuzi muramwibuka abenshi ndimamuzi Birigramu mukozi w'Imana Birigramu yari atunyeza muri Kenya Birigramu barimo impamvu zari zarazanye muri Kenya nari naraje muri Kenya kugira ngo nzoje muri Amerika none nasenga Imana izoshinzira kugenda muri Amerika nzoshike mbone Birigramu muramutse kuko yarandese Birigramu na Uchman na Zakarias aboga bakora batatu nababyeyi baje umutima tutarabaye nasobye ibitabo zabiranyubaka bingira umugabo muri Yesu bituma shikama. Birigramu yaravuze ngo amasengesho ngo numugozi umuntu azatondagiraho ngo akawutondagiraho kuko abasirikare bakomanda bazatondaga umugozi ukamugeza neza mu ijuru. Isengesho ngo numugozi uzutonda umuntu azatondagiraho ukamugeza neza mu ijuru imbere y'Imana. Ariko mwabayumve ubu nimwogirisha ngo dusenga umwaka abandi batabirimwo bamenye kuko tuvuze amajwi yose umugabo witwa Einstein n'umufizisiyo w'umunyamerika n'umudaga ariko yarafite ubwenge bwa Amerika yaravuze ngo isi ntiyishwe ngo nabagizi ba nabi ngo ahubwo isi yishwe nabazi gukora neza ntibabikore. Isi ntiyishwe n'ababandi mu kugenda bagenda bakira bya bindi n'ababandi mu kugenda birwasora amavideo n'abandi nabo. Isi yishwe n'abayumbi batazi gusenga batari mu gusenga ngo izo bintu byamagana kosa kuri bari kosa kuri twebwe
muzumve mbere kuzumva ariko Idahoza muramuzi Idahoza tumuza benshi ndumuzi Idahoza muri Nigeria bigeze gutumiza igiterane cy'abarozi muri Nigeria baravuga igiterane kwisi kizobera muri Nigeria aramenya makuru aje kuri televiziyo aravuga ngo njewe nkiri Idahoza kiri muri Nigeria nta giterane cy'abarozi kizoba muri Nigeria ndapinza umukuru w'abarozi kera yari yashize muri Nigeria muravuga ati umugabo havuga gutyo ngiye kumwica ati mwica arambwa ati ndindira kuri studio ndaje gusanga musange Idahoza ngo arirukanka musanga muri studio aravuga ati nabivuze navuze ngo nkiri muri Nigeria nta giterane cy'abarozi kizobamo aravuga ati ndagutsindanga wowe tati ahubwo ni wapfuye ngiye kubara gatatu ninja kurabuza utarihana ndagutsindanga uravuga ngo sinse nk'Imana ngo abari rya mbere umukuru w'abarozi ngo ari komete ngo abari rya kabiri muri ngura muhindamwe yamwe atureke kubara ureke kubara bwa gatatu ndemeye ndatsinzwe igiterane cyose babagida president wari uhari ngo yamayirukanga kuri radio wa Nigeria aratangaza ngo hereno none kubera Idahoza igiterane cy'abarozi kibaye cancel tikana kubera iki satani mu kwigaragaza gutya igakora ibingibi byose turi mu muhana tugacicika sengesho ry'itorero rizatuma Imana igira gute itaba ese ari uwo mvuze mvuze nabi sawa haleluya itorero risenga rifite imbaraga zirenze iz'abategetsi n'iz'abanyabyaha uva kubwira itorero rigira imbaraga zo gutegeka zirenze abanyecyubahiro n'abanyabwenge mugabo nanone witwa ngo ni Zakariyasi yarapfuye ari umukozi w'Imana no mu Kameruni wanditse ibitabo byinshi cyane ndamukunda cyane haleluya Bwana Yesu asifiwe ngo waseze Imana cyane Zakariyasi yaraseze cyane yakoze yigeze gukora amafungo y'imisi 84 ari mafungo gusa yaravuze ngo Bwana Yesu asifiwe haleluya 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 aravuga ngo amasengesho y'umuntu ngo nibwo buryo bwonyine ngo buza butera umuvurungano mu bwami bwa Satani amasengesho nibwo buryo bwonyine buza butera umuvurungano mu bwami bwa Satani aravuga ngo amasengesho ngo niyaza atuma ngo umuntu agere ibwami bw'Imana mu mutima w'Imana kure aravuga ngo abantu bangahe bahuje umutima basengeye hamwe ngo bagira imbaraga kuruta kanama k'umutekano kabone kateranye abantu bahuje umutima ngo babasengera hamwe bagira ngo imbaraga kuruta akanama k'umutekano kaoni yo kateranye uza akanama kaoni kateranye kabamwe Amerika babonyeshe muri kugenda ikamitora ndunze maduro abamwe yabimutora gusera mu Rwanda abamwe Amerika ibamwe Ubushinwa bubamwo Uburusiya bubamwo Ubwongereza bubamwo Israel bubamwo byose ni ibihugu 8 abo niyo yitongo nakanama k'umutekano kaoni iyo bateranye bovuga ngo Kongo ife igapfa bovuga ngo Kongo ikirikira ariko ngo iyo bateranye bagasenga Imana ngo bagira imbaraga kurutiye ko namakateganya ngo kuko mu biganza byabo n'Imana izashira imbaraga zo kugira ibihe ngo wabigenda ikabwira ibindi ngo byenguye mu maboko yabo yabasenga Imana izishyiramo imbaraga zo kubwira ibihe ngo wabihe genda nawe ukabwira ibindi ngo garuka itorero rya sense Imana izitabara niyo mpamvu ko Imana yo mwosenga kayore itorero ryo senga Imana yotabara kayore amatiku n'abandi bose twoshira twashira nange kuvuga ijambo ariko umwuka aramwe ndeke kwivuga nange kuvuga ko umwuka aramwe ngo nindeke kwivuga nuko Imana nimba cyari kibomba ariko nange kuvuga ijambo ariko umwuka aramwe ngo nindeke gusa Bwana Yesu asifiwe haleluya ukundi Imana itabara bitunguranye ni gute Imana zitanguranye ureka ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 17 bizerekana ukundi Imana zitabara bitunguranye abantu baba basenga bicaye ngo bategereje ngo bumva umuntu arakomanza atuwo ninde ati ni Petero abandi tuwasase batungurwa n'ivyo Imana igize gute ikoze itorero rya sense Imana izikora ibitangaza bitungura abantu bakavuga ngo se abana n'Imana niki bigenze gute wabihewe bimayela ligasha jumenigana naona mbengo zikifunguka nene dataracuranza ngo curange neza ni cyari nene nimbara ngiye mwiyerekwa kuri kwa Paulo sinzi kuntu bivuze
ariko nabonye kuko ikintu kimeze nk'urwingo ruramanuka nabona nk'urumanuka nabonye ikintu nabonye kiri hariya mukire ko gisaduke mbona ko urwingo rumanuka nani cyari amategeko ariko nyine umukunga baje kubukata sinaba nkigirangije iyo irakwa yaririsha nuko kw'Imana pereze nabibonye hakika Mungu ndi imbere y'Imana izo ncuro rubanza ayo makuru mvuze ukumvuze umutima wanje urabyemera ko mvuze ukuri Imana ndabyemera ko mvuze ukuri nabizo kumze habe na Satani yemeye kumvuze ukuri nabonye neza nabonye ko bare ngo turangi gutya mbona ko kintu gisaduka uzobona muravyo ukuntu uzuravya cya iruguru wacu kuntu uzuravya gutya gutya urarabije neza mbona kintu gisaduka gutya mbona ko urwingo rumanuka ngita ndeba umutwe wayo indembe bimanukaho umutunga babarokasa ariko Imana izobizana kindi Yesu asifiwe. Haleluya. Iryo joro ryabanjirije urubanza rwa Petero, Imana yohereje marayika ikiza Petero bitunguranye. Petero yatekereza kuko ari inzozi, ariko itoro ryari muri maze kumenya kuko atakiri inzozi zabaye kuri mpamo. Imana isubiza kenshi birenze uko dutekereza. Imana kenshi isubiza kenshi bituko tugize gute dutekereza. Huyu si mgeni, ni Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua. Ninamfungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisa. Haleluya! Iteka nusenga, istoro ni rusenga, Imana izitungura abantu, ikadutungura mu miryango, ikadutungura mu muhana, ikadutungura mu buzima. Kuzobona kirakora ibikomeye utari witeze. Kuzobona kurakora ibikomeye utari witeze. Uzi imiryango yawe itogukorera, izabantu batoguheza. Kubona Imana kirakora ibikomeye. Amen. Ndumuhamya mwabyo narabibonye. Ndumuhamya muzabibonye. Zabwira abantu n'umunyine ngo kwivuga aya makuru uzabwira abantu. Sa makuru natoraguye n'ukuri kw'Imana. Sa makuru y'ubuhanga y'ubudenge natoraguye. Nahuye n'Imana. Nabonye Imana. Narayibonye. Bwana sasa atukuza mu milele. Bibiri 11 nari mu Bugarama nigeze gusenga hano umusozi witwa ngo ni nani so uzampaye mvuga ko navuga Imana sinje uvuze ko navuga ibitangaza by'Imana ntabwo nijo mpaye vuga. Haleluya. Du umuntu ukiririse wo mubona du umuntu udafite amateka maremare imiryango yanje uva ngaho n'umuryango uraho ngaho nyine nuko nguko nyine namwe muramvuga unduza Imana shimwe ko bagaza arahuza n'abandi barahuza n'umuryango ukiririse cyane iyo uvuze amagambo sinovuga ngo wone ukiyanye ariko zavuga Imana ko navuga Imana imbaraga z'Imana. Nja gusenga hano mugoroba nari animateur muri interne na mu Bugarama mbwira animatrice ndambwira ati nimete ko nduva umutima wambwira ngo ndari gusenga none urasigara mu kigo uyaranje umenye uko menyeshuri barara ariko umunsi ndagenda saa moya ndatera umusore nyine ndatera umusozi warigenda nawe ugeze amasaha 2 kurenga mwiranga ngo ndembwira ngo ndasenga Imana numva ko nezerwa na nezero saa 8 agasheri karaza gasheri karamoka karimokoza karanyegera karimokoza numva ko nuza umwuka weranziza nitwaye kwa kamoka nari maze ngera muri sinyi umwuka karamoka karimokoza ngo kagende nako karumvishe ko byakomeye kama gacitse karabunda naza nuko ngasanga gusa kamuze gacitse gusa naje gusa mwisengesho gusa neza mu gitondo saa 11 buca agasheri karazingura karagenda naje dataha. Itekiyo twasenze Imana izidutungura izigira gute Imana usenga Imana uyu mwaka Imana igutungure tungurira ya. Haleluya. Naona mbingu zimefunguka Yesu mkono Kerana apa? Ferida sala kru mercata. Hewanga sikae kru. Hewanga la viri za limasho da ankurume de praira. Viri asho anke. Kima.
atanifuta machozi akisema pole mwanangu. Yesu tanikumbatia, naona mbingu zimefunguka na Yesu mkono wa kuume akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma. Haleluya! 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 Iyo twasenze Imana izidutungura. Ego. Zikora bikomeye bitunguye. Umwaka musenge Kayore we. Mwaka bayumbe musenge Imana ibatungure. Cyane. Nico gituma tutakwiriye kuguma mu za Yesu wake. Zake. Tugomba gutera intambwe. Hari twamenye tukayivamwo. Tugomba kwigira imbere. Ngo nakabisa duterana gute abarwayi bakataha abarwayi abasamanye bagataha arabasambanye abantu bose bagataha dutarame Imana idutunguza bitangaza. Imana ikora bikomeye. Imana ikora ibigize gute kora bikomeye. Yemere kuko tubana n'Imana bose bazamenya kubana nayo bari ku bugome bitabeye Yesu bose bazamenya kubana nayo bari ku bugome bitabeye Yesu. Nijari bisoba itoro nurisenga Imana izodutungura. Naona mbingu zimefunguka na Yesu mkono wa kuume akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma. Haleluya! Haleluya! Umurongo wa 18 kugeza kuri 23 havuga iki? Havuga ngo ukwikuza kw'abantu, haleluya, kurahanwa n'Imana. Umurongo wa 18 kugeza kuri 23 ko turarangiza n'Imana mvuge bukeya gusenga n'Imana nangiza. Ukwikuza kw'abantu, haleluya, wanasasiwe sana. Imana kurahanwa n'Imana. Imana iziguhana. Uramenye tukikuza. Uramenye uzuhorana umutima. Kwikuza niki? Kwikuza no kushira hejuru, ukabona ko ari ushoboye, ukabona ko ari umunyabwenge, ukabona ko kuruta abandi bantu bose. Haleluya. Abantu bakunda icubahiro, abo bantu baragoye cyane. Ntazi ko abandi bovuga, ntazi ko abandi bagira amagambo azasuzugura buri wese, ariko umuntu uca bugufi azi ko abantu Imana yo bavugisha, azi ko abandi bantu ari abantu. Kandi azabwira abantu ngo twese turi amakuru, ntawe ukomeye kuruta undi. Ntaguze gute? Ejo bundi hari rwacu narabyigisha, narivuze ngo se narimo nigisha hejuru kuvuga hejuru ko Imana kwiye gukora umurimo wantu nyakiri kumanywa bugiye kwira. Ndababwira ko arimo tuganisha muri ngo se amanywa ni ryari, ijoro ni ryari. Turavuga ngo amanywa yose, amanywa ni opportunity yose ufite yo gukorera Imana. Umubiri wawe ukiri muzima, ufite ubushobozi bw'amafaranga, uracafite umwanya, hari abari ku bitanda badafite umwanya, yo opportunity uwo mwanya ufite amahirwe ufite gukora Imana na amanywa yawe. Ariko ntazohoraho buzira. Kwira niki? Bwire busobanura ibintu bitatu. Busobanura urupfu, busobanura imbogamizi zose wohora nazo tumizanye, Yesu yogaruka. Cyo tumye Yesu avuze ngo gukora umurimo wantu nyakiri kumanywa. Ngifite opportunity, ngifite amaguru yanje, ngifite ubushobozi, ngitanga bakivuga ngo tuvuga ubwo butumwa. Haleluya. Je ko ndabwira Imana tuvuga mwakoze muvuga butumwa mwakoze neza Imana bamusha. Ariko je ndabwira Imana ntangije umwana naranze. Ndabwira Imana ngo Mana umwaka ndashaka amafaranga yanje. Nzaza hano Kayore nta muntu nishurire subireyo, hanyuma amafaranga mwatanze tubwirane president ngo se umukene urahangaha muhana ninde tuyemuheza. Ndaje mwivuga butumwa nigenda nakiva nahandi bashike bambwire amafaranga batanze, mbwire pastor ngo se pastor wanzonye mfite itike yaje ndihagije nipangira ndigaburira amafaranga duheza abakene duheza fakasi. Icyo nico babwira Imana, kandi Imana izabikora nukuri izabikora. Imana ngo Mana urugwego rwo kuguma kuzoza agenda ngo shike ngo ko barantoreza ifaranga n'ambe ifaranga rigomba guhagarara. Nukuri mutima wanje n'umuhamye Imana ntiyamamaga ifaranga. Ta faranga mutima wanje ifaranga zivugira agiza nitozo utabe okay. Haleluya. Mwana Yesu sana. Ifaranga zifasha gutunga ubuzima bwanje, ariko ifaranga ntizitunze. Tizigomba kuntuka zo gutegeka. Tizigomba kuntegeka, ngomba kuzitegeka. Ngenda maze kusanga ngo bantu Kayore umutima uhagarara ngo se barambeza nga yemo yakamazi. Injili si biashara, ni neno lileta uzima kwa wale wapotea, si biashara.
sinaje gucuruza, naje kuvugira Yesu wampamagaye. Wanesa sifiwe. Hallelujah. Isakora data no kwizerwa. Cyereka kuntunga kubera ko ni wampamagaye. Ejo bundi nagize ikibazo cy'amafaranga atari makeya. Ikibazo cy'amafaranga atari makeya cyane. Bari bikonye umwana. Numva ndahungabanye mu ntuze ngonyereko ngomara kw'Imana ngumana. Nari ngiye ahantu ngiye TRM ndazamuka ngere hantazi nari imodoka nari mu modoka. Numva ko akora sikavuga ngo Yesu Kristo shuti magara wowe nyine wanguye mu mwishima. tubonana n'uwo twatubonana ngaruke ndaza ngere hahandi hantazi natereka karirimba mbona ngo fungure WhatsApp mbona umuntu aranyandikiye umwana aranyandikiye aze muri Amerika aranyandikira avuga ngo murahoreve timura papa murakomeye ati ndakomeye ati nagukumbuye nusho ngukumbuye none natekereje ngo guheze tanga ituru angaye papa ati urampeza amafaranga ati ndagweza peza mu pesa namenye muheza faranga yampa ifaranga nyine pani dufaranga uko nake mu bibazo haleluya nake mu bibazo fashamwe n'abandi bakene bari bahari nabo navuga ngo namwe muri kuri Imana yampaye tanga ndi cya 10 tanga ni tu Yego. kuko ikindi si biashara ntabwo naje gucuruza naje kubabwira ngo hari ibigoye hari binaniranye dusenge kugira ngo Imana itabare. Mana we belare sini dikashis longa akoyo hoyo ngaya kutanga emkulu ayubaye bangulu basate ziza longa ya kitani na fo encore bri ton parce que c'est pas salite le crashement des accords solo de la Tika. Safi. turanga karirimba ariko gacurange Yes. uteye hagati ucishe hagati bukese numvishe mbaze mvuge nko kuriruka ushoko ziza mama Pipa. halungula Ma kisa safi sala. ziza ngaya kusumuru wanga sandalu uwa yala angulu wanga ekatide neza la forme longue la situation encore ni trimada Kirira za sima. osi veza ya sokisa Apisa la gloria. langu wanga inene Shifte de carte de cor. ngale la Ofela. bonge Longa. chui Wibwira yuko Imana izagira irungu iri kumwe na Yobu na Nowa na Ela idarivaida base ya kati aho sinamo bite sha wibwira yuko Imana izagira irungu iri kumwe na Yobu na Nowa iri kumwe na Danieli Umelo kukiman. Natanda. Tagara we.
ndangiza kandi turanga bizima uzima ni nao uzima ni Yesu daima aliyeingia moyoni mwangu. Naona maisha ni yenye maana, ni kutumikia Mwokozi. Hakika maisha yenye maana ni kutumikia Mwokozi. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa kila Mkristo kweli. Wewe tuzokora na Bwana asifiwe. Tone papa. Kwa mtu mwokwikuza kwa bantu. Iteka ryo simana ziguhana. Iyo umuntu yishize heje kizamo ngo njewe nje imana zirwana bibonye. Ariko bicisha bugufi ikabero. N'abantu nabo yewe. N'abadafite none n'abantu. Tukazubasuzugura. Eje imana zobagira neza. Wa muri nzazo ngo nifite gira imitozo w'abantu. Umutozo w'ibintu zo. Izi uzungutse kugikuzunguza nawe n'undi kumugera. Abangara bazavuga ngo bagazarimba disike bakavuga ngo mukiliatura mutura ngo lelo yayo lobya moninga none ni wewe ejo none sizungu lelo ya moninga tukazusuzugura umuntu niba buraye none ngubone kuko kwakite gwagara ngo barapfa ejo imana zobagira neza haleluya anaonyeshea mvua wema nao wabaya ese bagira neza kiteka imana izirwanya ngo Herode yishira hejuru ngo kuko bamubwiye ngo avuze nk'Imana Imana imukubise kumuje gusa arabora. Amen. Imana izirwanya bibone abicishije bugufi kabazaba uzije jambo sobanura yasobanura ngo izibongera ikabongera izo yaguhaye ni wicisha bugufi wakomeza kwishizo komeza yongere Amen. Anduka musanga ngo yaye ngo baramubwiye ngo agira izuru ryiza. Aho ugira izuru ryiza rugira ribi twese sikimbira kiza kivamo. Harunga haro waza wimyira gakuramwo zahabu. Hano. Ngo baramubwiye ngo nizobe ngo barambwiye ngo agira ngo ite ngo agira amenyo meza nk'intama akaza yirirwa seka ribidasekeje. Aho twese aho utazakaye. Sayo gukanje twese. Aho. Nikisi. Ngwagira amaguru meza, aho ugira twese tugenda ku. Numutwe abandi bazabagendesha se. Sa amaguru twese. Haleluya. Amen. So kubasetsa hano uzugenda uhabagacira abantu bose. Hagacira abantu. Efa. Hagaciro. Ababuraye ababasorwa mu mazu ubahabagacira. Kuko ejo Imana nabizobageraho. Ibagarene. Haleluya. Bwana asifiwe. Nabonye abantu benshi Imana agiriye neza. Ana yarasenze. Isengesha. Yaririmbye indirimbo sengesha. Aravuga ngo Mana nguza wisha kandi ugakiza. Nguzushiri kuzimu kandi ugakurayo. Nguzukenesha kandi ugakenura. Aravuga ngo wari ingumba noneho azayikarira. Uze karindwi yazaye abana bangahe? Bibiri zivuga abana batandatu. Ariko yaravuze ngo wari ingumba azayikarindwi. Ese wakarindwi yavuye he? Wakarindwi Samuel yari mu cibiri. Harimo Samuel ya bibiri. Hari Samuel w'Imana na Samuel w'Ana. Nje tumingo wari ingumba azayikarira. Reka kwishima peni nawe wari ingumba aravyaye none azayikarira. Izayisha kandi gakiza. Ishiri kuzima igakurayo. Izikura ku cavu kisara yindi kongo. Ntacyo zoshoye. Igira umutozo w'ibiri. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Atukuzwe mu mwamire. Amen. Hari umuntu wigeze kuvuga simuvuze sina. Aravuga ngo jewe nitwa mama yitwongera Rwanda. Zabikunda kuvuga cyane. Mama yitwongera Rwanda abana banyira Rwanda. Cyo nyine twari mutuze. Cyo twari turarira rimwe na rimwe igisusa kizira umuntu. Twarari igisusa kizira umuntu. Igisusa murakiza. Kizira umuntu niwo mutsima nizo mboga. Igisusa kizira umuntu niwo mutsima niwo mboga. Umunsi umwe aravuga ngo abana banyira Rwanda mama yitwongera Rwanda. Ngo azopfa ngo bazofa ngo amene nk'abana b'imikoko batundagiye. Ariko Imana ishobora gutsafuye. Kubera iki? Hari umuhungu uri mu Uganda ari kwandika kandi keza ari mushimisha cyane. Ari mu post yamara guposta amaze gupfa ngo Sauli na Sira ngo bakomeza kugenda bamaze ubutumwa. Haleluya. Bamaze gute barasenga. Iyo twasenze itore ndusenga nubwo amajari bo harize. Hayijarishizo byabiza bisuko hayijarishinzara uzabantu kuntu bagowe ariko humura itore nirisenga zose bizocicika. Kandi mara gucocika muri Imana zawe. Imana zawe icubaye. Haleluya.
Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ngibi ibintu bitabine ntangirije biza bituma umuntu akomeza kuguma mu buzima bw'amasengesho. Haleluya. Kuko gusenga no gusabana n'Imana. Dore ibintu bine ndangirijeho biza bituma umuntu akomeza gusenga. Ijambo rya mbere. Haleluya. Amen. Yaza kuma gusabana n'Imana, akegera n'Imana, Imana igakora ibikomeye. Ngizi inzira ya mbere ni inzira yo gusenga. Kugira gute? Gusenga. Kandi gusenga pana uko twaje gusenga. Twaje gutyazanya. Nibyo. Twaze gute? Aya ni amaterano twaje guterana. Gusenga n'icage saa 8 abandi basinziriye bahabagona. Ukabyuka ukicara. Amen. Amen. Hari umuvandimwe wigeze kurwara, ararwara cyane simvuze bugufi cyane, ararwara akomeye cyane. Cyo gihe umwuka arambwira ngo singa musengera saa 6, singa musengera saa 5 z'ijoro, singa musengera ku manywa, ngo musengera saa 8. Twari tugira hano muri Kenya. Yararwaye abaganga bambwiye ngo wewe nta myaka 2 usigaranye n'umwe gusa uzaba wapfuye. Kabuzuka saa 8. Ngafuka mahaza abandi baryanye ngakinyizo gasoka mu mbeho waze kandi cyo gihe hari mu kwa gatandatu imbeho yari nyinshi. Ngafuka magasenga saa 8. Yose. Bwira Imana ngo Mana ndatura kurama kwa mwene data. Ndatura ubuzima gukurama. Ngasenga ubu nyine ni muzima arahari n'ubuzima bwe bwose ubushize yagiye kumupima baramubwira ngo warakise n'umutaka isengesho riza rikora ibitoshoboka kariga akakubwira ni makuru utaruzi bene iryo sengesho tiza bisa ko bani bagusengera uzaza kunyira gusenga kandi zabwira abantu zikozwe bwa mbere zaba nta urusha gusenga ico turushanwa ni umwete twabishoye nta urusha gusenga hawe. Haleluya. Ico turushanwa ni umwete twabishoyemo. Umuntu utazarara yicyafukamye ngo afukame kwivi ngo angane n'uwo senze iminota 5 ayahumbiza bishoboka. Hari umugabo ntavuze hano mwene wanyu nama yigeze kurwara igicure, arwara igicure cyane, arwara igicure bamusengera mushana kwa mugabo baramuvura birananirana ngo amara aravuga ati Imana ngo abantu banze ngiye gusenga. Umunsi umwe ngo aragenda atekeza umuta aje kukibuye afukama kwibuza ukuntu bugeze arijyana aravuga ngo ndarifukamaho buki irindi gereke kuni ndafukamaho ararifukamaho ngo ajya saa 8 marayika aramanuka apana marayika kuvuga marayika aramanuka arazana musanga kwibuye aravuga ngo ndikushaka ndashaka gukira ngo mukoraho arakira n'ubu ni muzima igicure cyarashize. Ayo makuru tuvuga sigipindi zabini zakugoye zabizo ugenda wirwangurira bagusengera nawe urashoboye usa nuko ntamwete gusa. Inzira izayuba kugo busabana, inzira izayuba ku murimo n'ugusenga. Kandi twaje gusenga twaje guterana nijoro ukaje amasayina tawuni mwajanye ukaja hagasoka hanze ugafukamira Imana fukamira umwana abagira umwete wo gusenga ngo nibo bonesha satani. Kandi nabo ngo sisaba nguvuga kinyoni sakuza mu ijambo sishoka abagira umwete wo gusenga nibo bonesha satani. Mugiye senga Uwiteka binemeza ko asubiza ngo negereho data ari muganyiruza kinyezo azasubiza wasenga nyine iyo washize wagize sege kuvuga ibindi kavutukuza ko nufishe ngukinga gusara ngo mutwe kandi kimuzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Reka ubunebwe bukwirwa umungisha icyifuzo ngo musengere ntawe uzokwikorera ikibazo cyawe wakikora iminsi 3 basaba kubesha wewe wenyine n'ucyo kikora Nibyo. kandi umutwaro umuntu nibuza wumva uburemere bwa. Amen. Amen. Atukuze umwami. Amen. Cyakabiri no gusoma ijambo ry'Imana. Kugira gute? Soma ijambo ry'Imana. Amen. Ako birenga ite y'abantu sesemiye. Bibiliya. Haleluya. Ariko ngina narayikunze jewe. Sinje kubiratira kandi umutima wanje n'umuhamya. Ubu nyine noneho nyikunze kuruta uko nigeze kwikunda kera. Ushize umwaka ushize nko mu kwezi kwa 8 niho nayirangije inshuro ya 5. Ariko ko ndabura utayisera avuze ngo yirangije inshuro ya 45 numva ndashara umwana ndajara bebe. Ubu nyine umwaka rero avuze ngo uyu mwaka ndayisoma mu buryo nzibona nzoyirangiza inshuro isi. Uyu mwaka twatangiye nzoyisoma naratangiye uyu mwaka mu buryo nzogera mu kwa 12 nyihutse inshuro zibira apana kuva ngo simba mzahe ndanzingura usome wumva kunze ryoshe ariko biraniza biraniza hari umuhanga wigeze kumubwira umwanditsi w'abazabandika aravuga ngo bire yonyine wifite amasezerano yacu 8,000 yacu bataraguhanura abantu bamwe ari guhanura bakabesha ngo Imana yavuze kandi itavuze tibari mu kuvuga se n'abarambiye iye kurangiza. Haleluya. Hari mukecuru mwe jo batubwiye ngo tumusengere ndi kubivuga cyane
ngo tumusengere ngo Imana amuha amasezerano ngo avuye i Burundi ngo none ngo yanze gusohora twara ahantu tutadusenga teka dusenge mukesho ngo dusenge Imana sinigeze mvuga ari ibinyoma Mana we ntugeze uvuga gutuka tubwi yaravuze kwa ngo yaseye amasezerano taho none niki kitubwira kuko utigeze uvuga mugene mumubwire mumbaza ko adafite inkovu mu rubavu yishwe n'umugano ruguru nabahakanira munye ko mwavangiwe nabemerera munye kuko sinigeze mvuga tubwira watubwiye bari bazanye so kuhamagara mukecuru muri Amerika wumva kundi bimeze arasohotse aramuhamagaye harya hari twari masayino muhamagara ngo garuke ati mukecuru ko watubwiye ngo hari inkovu ufite mu rubavu wigeze gukomera ati data we ndayifite nigeze kuja umurimo wari wahiye akarura bagenda gutongora sinzi ukuntu ndaciye kirimbo c'umugano kirankomeretsa ngifite ngo vaho ico nico kimenyese Imana atubwiye ngo ntigeze vugana nawe ayo makuru ufite ntayo ntabari wiheburire kibazo dufite abantu benshi bavuga ngo Imana yaravuze amahuri abantu barariye ngo bari kujya barahaga ngo bari guhaga baba azi ko bategereje mu gihumbi aravuga ko uzabona bariki uvuze Imana itarigeze ivuga kandi biravuga ngo bazabona ishano abavuga ngo Imana yavuze kandi itavuze ayo magambo wishaje ufite ibimenyetso kwe hari zo ubwira abantu kubwira ngo Imana yaravuze Imana tiza yanga ko tuyisenga mu bushishi zayanga ko tuyisenga mu buryari uyibaza ngo Mana ni wewe wavuze kwe kumbwiye amagambo ni wewe kuko hari amajwi 12 azavuga hari ijwi rya Satani hari rya badayimoni hari rya Satani nako hari ry'Imana hari rya maranga mutima hari ry'ibihe bizumye ngo bikavuga bikakubwira ibihe bizabivuga ibinyuze ngo bikaza bivuga yose ni 12 amura 12 niki kikubwiye kuko Imana muri iryo ngiryo ry'Imana iriko Imana ntizigikundira izivuga igatanga n'ibimenyetso niba ari wowe wavuze Mana niba ari wowe wambwiye nejo muri ndarayibwiye niba ari wowe wambwiye Mana bashaka ngo zoryame sinzire umpeze inzozi nizi narabikamye biri muri nani yaje iyi ngiyi iPad yaje iyi birimo iramwe ngo buzuka saa 8 iramzutse ngubwire kandi ufate tukabyibagirwa ndayifatira ambwira amakuru yose ndwamuje ngo kandi nabwiye ngo sinzi umuntu utakambwire naje sinkabyereka uzobimbwire mu nzozi Mana yabimbwira tumuzo ufa kugera usoma Imana yavuze amahoro usoma Imana nikwe kubwira Imana yavuze ni nkamvu zani makuru haleluya abantu benshi bari bazi ngo Imana yaravuze babenga bacika integese usubire mu abafite amasezerano subiramo uje kumva wumve neza nibitaruse niba atari bimenyetso ufite utawusubire mu uje kubaza ku Mana wewe wavuze koko utaje kwicara ku mahuri ariko Mana azi kwicara mu myaka n'imyaka gashira ngo Imana yaravuze itarigeze ivuga ko biteye agahinda soma Bibiliya amasezerano Imana yacu ntabwo ahinduka hana urizwamo iya yatanze ihora ihagaze soma Bibiliya usenge cyane kandi ushikame reka guhemuka amasezerano ari muzira soma Bibiliya reka kugenda uzoza gusagusa babanga bahanga ngo zama biyangize ngo shaka gusinzira ngo zasoma Bibiliya nje benda shaka gusinzira kandi uko kuko Imana iyo ndashaka gusinzira cyangwa uyu munsi ndari ndicaye iyo ndambuye Bibiliya ngasoma zana amafasho iyo mfashijwe ibitose biziguruka kicara ku Bibiliya haba mu bugingo reka rero yaravuze ngwifashe Bibiliya mu kiganza ngo ufashe Imana mu kiganza wibirambuye ngo uyibonye utangira kwisoma ugatangira kuganira nayo niko yavuze reka niko yavuze mu gitabo cyose yaravuze ngo ufashe Bibiliya ufashe maboko fashe Imana mu kiganza kunyirambuye ndayibonye nintangira gusoma hano ko ndasoma mu ngoma za kabiri ngoma za mbere ntangira gusoma amagambo ya Kalebu na Zebuloni ntangira gusoma tangira kuganira nayo none wowe uzotura ubuzima utaganira n'Imana utavugana n'Imana utazufata Imana mu kiganza urebe Imana uzurebe iki uzorebe ibyiza uzorebe yabigenda uzorebe ya ulimwengu kandi biravuga ngo isi irashira no kwifuza kwayo nta kindi kiba mu isi kwa mu isi n'ibintu bitatu nirari ry'amaso nirari ry'umubiri no kwifuza ku bugingo ariko ifashe kuki ubwe fashe Imana n'irambura mbonye Imana ndagusota none hari kindi kimuntu bakiri ngiyi fata Imana mu kiganza hari kindi kirutse ngicyo hari cyo gisho mu makarema ariko mutagatura akamara umwaka atazafata Imana mu kiganza atazarambura ngo abone Imana atazaganira n'Imana mu ijambo ryayo habara ko uzobizotungana gute inzira y'akabizi tuma umuntu azabana n'Imana usabane bwa kubaka bugashikama n'ijambo ry'Imana
ya gatatu nuko mu buzima bwejejwe zimubwira gute kweza bwejejwe mubabera kuko yabahamagaye nayo ariye cyo mwahamagariwe kwezwa mwahanduye kwandura. Paulo yandikira Timotheo araba ngo umuntu niyeza akitandukanye utagira umumaro ngo azabahindutse igikoresho gira nyacuma kwiyasa. Haleluya. Bwana sasije ariko mana we ariko icyo ngukundira ejo bundi ari umuntu waje kutumusengera tumusengera Imana yatubwira ngo ntandwa rurwaye ihana ibyaha byawe urakizwa ngo ashaka kuburana reka kuburana mama ese kukera nje kuvuga izina ryiwe natwe ibyo tuzovuga tutiye wese ngo ibikingi ibi bizo nakoze ngo naravyo Imana yatubwiye ngo batubwiye sintiye tubwiye ngo tiwihanye ihane vuga neza mwise bana kwa kuna abantu mukuza kaza kuvuga ngo Imana imbabarire ngo nzandenganye igice cyacu kibaze bagitangwa igice cyacu n'intege nkeya ntawe utozivuga ngo yamaje kugereka bya bini byiza bya bini yakoze nyine cyaceje ngo nivyima ngo nivyo satani yanibagije ubandi wacha wongo kwibagiza wakoze kwe ngo nivyo satani yagize gute tiyovuga ko yasambanye tiyovuga ko yaroze tiyovuga ngo Imana ngo nibindi ndibagiwe turamubwira ngo ihane aranga aho witahuri tahuri kuturusha genda ngo bucaragaruka ngo kugushika ngo none se mwambwiye turinda tukubwira wakwivuge wenyine hari hano ngo muri kuyana neza kintu giteza kuni musi hari bimwe biza bizana n'ivyaha byacu banze kwihana ubuzima bwejejwe ubuzima bunezeza Imana ruzosure yahone yarandise arareka ngo bana bato ngo nimugakora icyaha ariko ntihagira ukora icyaha muzime ko dufite umurengezi arandika aravuga migane ngo umuntu yishimye ubuzima ibyaha bye ngo azagubwa nabi ariko uzitara kabireka azakizwa timukemera ko inyoni timukanga ko inyoni zonyura ku mitwe ariko nimukemera ko zibayika kugwa ko tuzagwa turi abantu niba n'ukunda kubizananira nabi bizagaho sitara ariko ntukemera ko Satani Yeremiya yabwiye ubwoko bwawe aravuga ngo mbese mwayobye inzira utazongera kuyigarukamo mwasinzira utazicura ubuzima bwejejwe uza wihana n'umugore wawe ubwire n'abana mwatura mvuga ngo mumbabarire naho icyakiza kigira umwana kigira umwuzukuza muri wowe undi wovuga ngo waratinya icyakane. Haleluya ndarangije Bwana sasiwe sana Amen. Icyakane kiza gitunga usaba ari umutungo kuza kuza n'Imana ngo nguzwe n'Imana ngo nuguhora utekereza wibuka imirimo y'Imana yakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Kandi nyina wo kwibuka nyina wo gushima uzuzara gushima no kwibuka. Zaburi bene Yasafu baranditse Zaburi ya 70 n'umurongo wa 12 iravuga ngo nzabwira abantu ibikomeye Uwiteka yakoze kandi musinzarekera ngo ngo nzanabibutsa ngo ibitangaza Imana yakoze zagize gute zake iyo byibuse ariko kubutima kurambye ngikuzandika igitabo cy'ubuhamya vuga ngikucandika ko ngiye kurangiza icyo cyo kusenga ninkirangiza zandika icyo buhamya nzavuga ubuhamya kuntu Yesu yangiriye neza mvuga kuntu Yesu yangiriye neza nikifikiri kazi alikona zake maana hekima yake neza. Amen. Bwana sasa yo nibuse 2016 tugeze Kasarani ifu yashize nikiyashize umugore akambwira ngo byarangiye nambwira ngo mudamu we ko twatuje kumusoza arambwira ati tugenda gabizagisuza ariko ngo byaje kugenda gutereza nama mukwepa ndamucika namwe tureka sezere bishop ndaje tuvugane ifu yari yashize amakara yashize inzozi zashize imboga zose zashize nta kintu byari muzo namagira gukingushike natwe turi bishop tugende twama turi imodoka n'amasayina mushike masayina namakura telefone ngumara nshika ngira Imana ariko nabwira Imana ngoma naje mukwawe nawe usigare mukwaje naje usigare mukwaje abanaga rero no gutugeza ku wa gatanu amafunga inzara twishe ngira ikibazo se ndataha n'inzara zo ndahitira sinasize ikintu cyose bizagenda gute ariko Imana kera bagazari mu Rwanda bavuga ngo iyo Imana azoyikorera ngo niba ngombwa azoyigwa inyuma naje azoyigwa inyuma data zomugwa inyuma sumuhemu kandi tabe sumuhemu iyo ikoreye neza taki Mana we data we umugambi w'Imana uragasiteka umugambi w'Imana nawe ushobora
urinda ushobora kwitangira umugambi urahagaze iteka naratashe nasanga maze kuhava bazana amafaranga basigara umugore asigara haha mbona yacanye imbabura ariko nkazangira isoni zo kumubaza ngo ese kucanye imbabura kuko nakunda gatazwa na nasi kuvuga umugabo wage ntacu arateka iki ariko mukanye manya aratese arambye ati hajanga ampeza ka envelope kumwero suzo kibagirwa sanga mu ifaranga zasigaye ariko data so muhemo we nubwo twe turabahamo Yakobo yaratava ngo nubwo taramukwizerwa ngo iyo ihoreye kwizerwa bihe byose nubwo twe taramukwizerwa ihoreye kwizerwa ayi kazi za mikono yako ni za ajabu nikifikiri uliyofanya hekima yangu yafikia mwisho. Bwana sasiwe nangije kuri amagambo narangije ko nakubwira ngo Bibiliya yavuze ngo nangisanga imusuko datuganda ngo itorano iyo tesense Imana zitabara dufite ibintu byinshi tugomba gutabara dufite bene data bari mu bukene dufite bene data satani yafunze dufite bene data satani yimira amadose yabo apana babandi bagiye babesha ejo bundi yafunguye umuntu umwe inani itengera yaramufunguriye n'abandi benshi dufite bene data benshi satani yaheje munani dufite imiryango yacu dufite abana bacu babaye ibirara satani exe ariko itoriyo lisense Imana zitabara ibyo bitugoye ibyo bikuremereye mureke dusenga Imana ntizabura gutabara ibyo bikuremereye subiyamwe amagambo bikugoye ibyo bigoye kimbe cyakayore uva message y'umuswa none iravuga ngo nimusenga Imana ntizabura gutabara amen ubwo byabiye byakera Imana yarabihinduye. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Imana yarabihinduye. Nyine ngo kwizera nawe ufite umuryango ufite ubuzima. Ubaka